Як киця каже? Як киця каже? А собачка? А коровка? А овечка? А мишка? А курочка? А коник? Коник. Отак скаче коник. Отак скаче. Отак коник. Отак і. Тако робить коник, да? Отак. Умнічка. Отак на конику Єва поскакала. На конику. Доця, фу. Будемо їхати зараз далі, так? Baba, black sheep, have you any wool? Yes, sir, 3 bags full. One for my master, one for my dame, and one for the little boy who lives in the lane. Baba, black sheep, have you any wool? Yes, sir, 3 bags full. Baba, black sheep, have you any wool? Yes, sir, 3 bags full. One for my master, one for my dame, and one for the little boy who lives in the lane. Baba, black sheep, have you any wool? Yes, sir, 3 bags full.